هنرا دیجیتال ام ده چاقه کی نوژنده دجین بریارداینا وی چاقی نجا آلوزیانه و بویرن چوین بویرکه پیشکتنه جهان دوی هشمندیه ده که چاند و هنرا کردی چه قاسی برفره تجی جور بجور و به وی زمانی حلبه ستران کلام لیستک بند رخنه هنه لی ری و دربین وی من حلقین زنجیرینه آنها هنرا دیجیتال جی تولی بوس سبکی دزانه اف حلقه وی به بشکی دن جوره کی دن به حلقه دن را نزلقه دوی 100 سالا 21 دوی 100 سالا 21 جوی چاخی را شاهدیه بکه جداهی وی جمع بر دمکه نگاشی و دبه نکارن وی به 100 سال بر را سنکرونیزاسیون بکن نیم دکارن بجین اینجا 900 سال بریا 5000 سالان دست پی بکن هر کو پیشکتنا تکنولوژی باندور لهر قاده دکه ده همان دمه ده دواری هنری ده باش بوینه که دومدار جی نشان ده به تایبتی دوان سالین داویده هلبرین انیماسیون فیلمین به باندورین هیجا و هم نقشه پروژکسیون لسر دیواران نشانه و یکینه بگوتنه کردن هنر حجماری آن هنر دیجیتال دکاره بیجه که او فرما هنریه که به هلبرینا همان ورچول و تین حساباندن و کمپیوتر ده هلبرینا خویا گلمپری ده باندوره ده پیواجویا هلبرینه ده کمپیوتر دکاره به آریکار آن دکاره پوزیسیون جهرنگ بگره نگار و چپکارین دیجیتال یعنی که پاشتی شورش دیجیتال یا ده سال 1990 ده کتن روژه و جهیلا موزه و در دورین هنری و بفرهی ناین قبول کرن او دیار دکه که هنر دیجیتال ده بن ناوین جدا و ده دگوتن هیا که او گهشت فرما خویا داوین هنر دیجیتال گو سالین 1007 آنده ده ناو هنر کمپیوتر ده هات گوتن پاش ناو هنر مولتی مدیا گرد ده داویه ده 100 سالا بیستم ده هنر دیجیتال به فرما خویا داوین ده جحیل فرمین دنگ ویدیوی فیلم و هبریده و وکی هنر مدیایی نوهات گوتن آنها جی ناو دیجیتال آرته بکارانین هر تم کارین سوسیو کلتور بالا جواک باجاری دکشینه بدایبتی جی بال جوانان جبر که هر تم ناو لگرین نکدنه دیو باوین ما کالو پیرین ما او تیر و جی نکرن جهیلا چاندو هنر کردی و ما جی هول دایا که امی والاهی داگرن اف دبه لگرینا حقیقت لدو شوپین کالو پیران لما اف هنر باندوره که مزن سر جوانین کرده که تشی بهستینه لی تشی تنه نه اموره که کوناره دستار گلاف خالیچین شهمرانی باجنگ هر وکیدن دیروکه که از دیگیشم آرمانجا خواه آرمانجا منا که پیو بکردی ده نه تنه پیون باندورا هنر دیجیتال جبو هنر امدکارن ببیجن گوتن و گوتن هست و رامان مروون با عمر و راستین جه رنگ بدوی و هنر تافراندن او به هنر را گنگز کش جیان برومت بکه و واتدار بکه هنر دکاره ده هر قاده جیان ده هیز و کیفا بده مروان جبو که هم بکاره بن لبر جور بجور گهربر و بلازی گوهردن داخواز و بندوارین بدوین به تمن خود بهلن و دیجی راستیم که ام نیرن دبینن تکوشنه که پیوست بدن پیدویه که ام
فکرکرنا دموکراتیک فێر ببن. هەلبەرینە مەدیایە نو di sala 1960 dewletên Yekbûyî guhertoyeka nû ya medyayê pêşkêşî cîhanê kir û ku teknolojiyên herî dawî û pêkanîna oliya bêhempa bikartîne. Medyaya nû dabeşandin ji du ve heta îro wekî hilberînên kompîter serhildanên virtual in. Kompîterên cihêreng yên bo hunerê wekî nûmuneyên 3D, Illustrator an jî Photoshop bi pêşveçûnên nû yên ji bo cihekî nû ye ku hunermend dikarin huner û amûrên cuda bi hev re bikin û pêşkêş bikin. Têkiliya min û hunerê dijîtal ez gihandim binê bîrê tiştên ku xeyal dikim ava dikim dibe 3D an bi ût rihê min têr dike. Ji xwe mirov ne ji bo têrkirina rihê xwe dijîn. Min bi peyker rast pê kir û min perwerde nedît. Ne jî pispor bûm. Tenê her tim kêm bûm. Ev tenê ne bes bû. Bi vî rihî gihiştim qada xwe. Dijital objeyên bê rih bi rih dike. Teqez hunera dijîtal wê berê civakê Kurd bide çanda wan ji bo bi pêşketina roleka mezin bi lêze. Kurdên başûr, bakur, rojava û rojhilat her tim şîrove dikin, diecêbînin û heta Kurdên ku koçî Ewropa, Amerîka, Rûsyayê jî dikevin têkiliyê. Bi Kurda sîbala Kurdên cîhanê dikişîne. Dema çav bi wan berheman dikevin vê tînin ser zimên. Min ev li gundê tibû navê wî Destar e. Wa ez hestiyar bûm. Meşkê me jî hebû. Van ez birim zarokatiya min. Huner ev e hinekan hestiyar dike, kêfxweş dike, hinekan bi xem dike. Bandorê herî mezin ev e ku em derbas Huner ev e ku hinekan hestiyar dike, kêfxweş dike, hinekan bi xem dike. Bandora herî mezin ev e ku em derbasbûyiyê kevnşopiyê ji bîr bikin. Teqez em ê pêşerojê de winda bibin. Polîtîkayên qirêjiyên li ser li war cihan mabedên kevn dibin çi newan rastiya xwe dîtine bila naviyên wan nebînin. Lema berçavka hespên diyariyên me kirin. Huner ji dîrokê de çi heye ket heye. Dayîkên me dema diçin tenûrê lêxistina tenûrê gelekî zehmeta lêxistina nan û rakirina wî bi wî hevîrê pijiyayî re ew jî dipejin. Aş kêmbûn û bi destar qûtên xwe dihêran. Dema destê digerandin kilama digotin. Ew kêwên li pêpûleka derî disîsyan. Kevê ribat, kevê gozel bi pirtûka hawara Dicleyê de dibe kew. Qencel lê bi refê xwe re belê kew neyarê qewmê xwe ye. Ev tiştên ku bûne sembolîze bi birxistinek an jî peyameke civakî.